Unong Aikitin ka Voice of the People Party VP Dr. Basnya Marbo hagas ni baar. Ulong bakal yang persya po ing dor batau ain ke jala kagantup setang kandai ngut kinomik mat klem na kensyo yaw MLA ke Kongres uba Roni Wilongdo. Dr. Basnya Marbo ulong ya kene haba keren halor ke jengmi no kilai ngut MLA ke Kongres Dr. Celestine Longdo na umsning uba Charles Mangar na mahoti bar uba Gabriel Walang na nongstone bar lej penyeso ke NPP ha kala singi ublay. Haba kedeu bakal yang persya kala telah lupa Unong Aikitin kaseng ulong baga Kongres kadaihi ke Sarkar ha kaliang persya namar bagi trelang bat ke NPP ha ke HDC tengin ni keren ayushu kadai tangban pandai burkom hapo ing dorbar ulong da ke bapenrap baga Kongres ha Meghalaya kam aisyu ya ke jing sekri sekipai ba kito ki baong bagi kwa sekri ya pai ba pengkhalanya kaliang persya bat ngan yaro ya kata ka jing ong jongki ulong haba pensngeu ba ka jeng mino jeng kita ki langut kalanang petrol syuk ya kaliang persya bal ino setang ya ke VP bat ka TMC ha kaliang persya Dr. Basnya Marbo ulbu jeng keli bau MLA Bamarwai ke Kongres keren ayu hapo ing dorbar haba ilade ui trelang bat ke NPP hapo ke HDC gabamut bah ha jela menta ngidon kendai ngut ha kaliang persya mbak Roni ngin om kensyu ulong haba kali ula jubab balai ngin ken haba ke HDC ui trelang bat ke NPP hakawai ke kadang pia trelang hakawai pat pi penpau sekepatai ba pi don hakaliang persya kam don jengmut kami hap ke Kongres ke don hakaliang persya tang haka gerteng hakawai kaliang ulong ba haba pai segejala naduk mencuai ya ke don song kaliang persya kibriu kim sngeu thu empat kadau ba ke jala kahiar hadukan ni dai namar ba kibriu kim sngeu thu ya ke don song kaliang persya dai kaliang persya ke ba pet ngor ya ke Sarkar hanrei hang ni pinyo i ya kinong mikmat jongi kim tere ban pet ngor ya ke Sarkar kikwa ban don mata bat ke Sarkar ban yele kat bamon bat kam don syu ka jengkit kili yaw pai ba ul ban ram